ngiyayikhetha inkosi enhle unyazi lwezulu amen. Mfana wazungu nendaba zaseNdwendwe umsebenzi lobeke kulelizwe lasenhla. Ngiyakhuleka esihlabeni sasezulwini kubaba wemphefumulo yabantu, obaba abagcotshwa kwenkosi abashumayeli, umkhokheli intaba ipheza nebandla elihle lonke lonyazi amen. Ngiyacela nami Jehova ngiphizu lakho Nkosi kulabantwana bakho beze kuwe amaNazaretha anguwe Jehova. Uma ugibele kuwo ngenyawo ugibele phezu konyazi. Uma Nkosi asephakameni wangithanda emntwaneni bami kuze kube namhlanje. Ngiyabonga Nkosi yasephakameni ukukubona ngesikhathi zonke. Kholela Nkosi inzalo yami ongiphe yona ukuba Nkosi ngabongi kuwe. Mangihamba kusasa Nkosi babe khona bogibezi bami bese bakhumbula baba. Ngiyacela nami kulezi igidi zabangcwele izwi elizobaphilisa. Sho njalo baba ngomezulu ngolunye usuku usasikhuluma nomalume engakholwa kule nkolo ekholwa enkolweni yamaRoma. Uthi mshana bandla lakini ngeke mina ngikholwe kulo. Hawu ngani malume? Uthi mshana ibandla lakini umuntu akatshelwa kusenesikhathi sokuthi uzoma phambi kwalabo abantu abangaka. Uthi mina mshana ibandla lakithi ukuthi kuna 2 weeks afona umfundisi wakithi omkhulu athi msomi ngeviki elizayo kulamaviki amabili azayo kuleli sithathu uzokuma phambi kwabantu zilungiseleleke amazwi. Uthi akupheli lapho mshana noma usogibela kwipodium kuba khona intwana encane eqeda uvalo esiyeke ukuthi khona kuye ngiphuza wesho uvalo manje enkolweni mina ngengikholwe kuyo utshelo manje kuthiwa ngabe phambi kwabantu abangaka. Ubonile uSibiya bese khuluma nje mshumayeli ngingasamnaki umphendule late ngoba uma phambi kwabaNazaretha yambulala umuntu. Ukuba phambi kwalabo abantu kuyenzeka umuntu ami isikhathi size azajwayele nokuba phambi kwabaNazaretha. Ashubuke umuntu bengani kwanga inkonzo phambi kwalabo abantu ngoba usuke ilungisile kanti uyashubuka. 53 izwi lakho Nkosi ngobuso ngoba amashumi ayisihlanu anathathu. Hambisani
ezinsukwini bakhonzi benkosi zenkosi yomusa uThixo lamakhosazana uNkulunkulu owafika phakathi kwamaNazaretha wahlala nawo wawathanda kakhulu noma esemise ngamlenze munye wangakhathali ukubathanda abantwana bakhe. Lenkosi uThixo lamakhosazane sayibona mhlawumbe angazi noma inhlahla noma mhlawumbe angazi kuyini, kodwa lenkosi sayibona isewubhuti oyingcwele wasezulwini engakahlali esihlalweni sobukhosi basezulwini. Yayifika ihlale lapha ngaphandle ngenqebeni lethempeli yokuthi makuphela inkonzo engangeni ngaphakathi kwathiwa nangu ubhuti nayingane yenyanga yezulu mase igudla amadokodo ejamengweni awushona kusathiwa kusehlanzeni ePhalamende noma kuthiwa kuyosetshenzwa khona ubhuti wasezulwini wayebathanda abantu ngokuthi makusetshenzwe ePhalamende athi abantu bakababa sebedlile iPhalamende bakababa badle ukudla. Wathi noma esehlele esihlalweni esingcwele sasezulwini wasaba nokuba phambi kwamaNazaretha. Ngezinsuku zakhe zokuqala efikile emhlabeni wasaba ukuba phambi kwamaNazaretha. Wayethi ubaba uhlala esihlalo ngothi kanjani ihlalo lesihlalo ubaba izolo. Wayethi angikwazi ukuphuma ubaba ephuzela ingcwele kulomuzi unaka ingane lapha ekhaya. Wayesaba nesikhathi zonke. Kodwa into engayibona kuye lo uNkulunkulu wayizolo wasivula isihogo kakhulu emhlabeni. Unkulunkulu uThixo lamakhosazane wayivuma yonke into kubantu. Mawuthi akubhekelele wathi kulungile siyegona. Mawuthi sekulungile baba kiweletha kulungile nakhona kusalungile ngiyegona. Ngiyakukhumbula uDibisiya lapho ekhona wathi noyikhothi imbenge yomini. Wathi emva kwabantu ababulephula ngambonanga lekho usondela kuye mayivala endlini. Siyabona namhlanje. Uthi ngesikhathi esePhalamende kukhona abakade bekhona izolo zayiphumile imoto zaphuma nawo ngaphandle lapha ePhalamende. Uma isePhalamende sokusondela umkhulu waseNtangakazi uthi baba lamadokodo alapha manje ongebeni lalomuzi asondele kakhulu ukusondela manje sekuthi amaphepha onke laba bantu angene phakathi komuzi wakho. Mhlawumbe inkosi ayikho indlela esingayenza uma amadokodo ahlele uthi hayi usungajike ndawonye abantu mathephe umjiva lapha esiphika umjiva wathi hayi baba omncane awona kinga amadokodo uthi hayi ezani baba omncane mase kuphethe usubanibani wathi angakhulumi imfihlo mase kuphethe usubanibani baba omncane la madokodo azobona wonke lomuzi lapho ebuhleni uthi imoto ngeke saqhamuka ehlengempilo zoqhamuka lapho eGobhela zidonse bona bezofuna iphunga ngasebanibani. Sikilo uNkulunkulu sibonga ngosasilahlanga izolo Marcos umhlaba usumboza mhla ka-3 April awusilahlanga Jehova ingcwele. Akusibona Nkosi umusa wethu. Ngoba uthando lakho labona unkosikazi kaNongoma. Uma ikhuluma ngale Nkosi sihlangana naye e-workshop lo mama. Sihalalise sijabula. Ngabe insukwini zomhla ka-28 lezoba ngumsombuluko. Ngiyakhumbula ngesonto kwakumnyama wasifonele ebuhleni kuthiwa kunzima. Nkosi Nkosi se
ufike inyembezi bangcwele ngoba lolathando lwayizolo sidlalile ngalo. Ngiyakhumbula uMathi usebuhleni angike esikhumuzweni kuyadlula nje kodwa umshayeli wenkosi. Ngiyakhumbula sifika lapha ebuhleni obaba befundisi bekhipha inkaba enkulu bethi bakwenza ukuhlangana bengabagcojo. Yaphuma lenkosi ewuthiko lamakhosazane yayincane. Umjiva omncane wasebona ukuthi siyabona owayeseceleni wakhala nowayeseceleni wakhala yasibuka amanazareta yasiyajika yakhipha isibusiso sathi buyele endlini yabona ukuthi bambona abantu ukuthi umzimba kaJehova ushayile. Uthi lo mama lapha eworkshop utawo bafana uthi yazi bafana uthema kusuka isidumbu emzini wasebuhleni uthi ngakhona isililo emzini angane khona uthi wathama abantu bathi wenze njani uthi ngathi hayi uthemba lami selingishiyile emzini wasebuhleni uthi wenze lo muzi kababa oyingane zami usehambile ebuhleni uthi wathi intambama ngilele yasingena lenkosi ewuthimo uthi afika kithi wephatha kahle indodana kuyo uzakaqala ukuza kuwe nephupho. Ubona mbozwa nje nezitsha kuthiwa soyibona kusasa athi umuntu uqinwe izipho-ke awuyiphethe kahle indodana kuyo. Ubona amaphupho namhlanje kusele ukuthi ungasakhumbuli indodana kuyo. Uthi lo mama ngala inkosi esingena abantu ngobhedda ethi mama ukhalani mntanami uthani inkosi ushiyile wena emzini wasebuhleni wathi hayi hamba ebuhleni ngesonto uyofika ulinde uthi yezi inkosi uleli gama lonyazi lozulu ngikutshelwe mina uThixo longahlala esihlalweni unyazi yathi yezi inkosi unyazi lwezulu. Uthi ngesikhathi isho njalo into mntanami kade kunomhlangano onzima ezulwini uthi baba mkhulu benqaba uthi inkosi ibuye kulelizwe uthi ngiqalela baba mkhulu ngamncenga ithi anqaba ngaye enkosini yesibili uthi avuthulaka yanqaba yathi hawu mntwana kodwa abantu abakwazi ukuphatha uNkulunkulu siyamshintsha uNkulunkulu kulelizwe sikusabalinyiswe isalahle izo zakho zopomu isizolo wasakhoza opomu pen uthi kabangasiwe ezulwini. Uthi ngiyembosini ubaba inyanga izulu ngathi baba uthi wathi baba sambe mntanami siyamakhosi badlule kuwo uthi angibanqobe ngalo ngithe baba abonanga bonke. Yebo ngiyamizwa nemshinta abantu uNkulunkulu kulethu wadingani kodwa ngoba baba abonile bonke ngiyacela ibuyele uThixo ngende ngoba nafunga ngayo lendlu. Wasevuka uThixo wavuka wahlala nabantu emhlabeni ukhona uyaphila unyazi lwezulu. Yilo musa sawenzela uJingo nabakhosazana sihleli lapha eSandanezwe lo musa ungathi uwakhetha unyazi ukunenkingi nakukhuluma iphutha uyena wakhetha unyazi awuyena wakhetha unyazi lwezulu. Yakaphuma lenkosi ngawo umhlaba eTripoli yayifika lapha ibhuwe elimnyama liphike yalithi yathi mayiphuma igama libenyeleza ikati yabe sinkalazi sithi basebeguqa lapha phambi kwakhe bathola uNkulunkulu usuthixo yathi nasokuphetela nina. Siyabonga Jehova awusilahla Nkosi nokuphila umhlaba usuphendula uthatha amatala ngoba amatala kuyona iphutha amatala yahlungwa. Amatala semthetho ungacabanga ukuthi iqala ngoba hleli nje ingoba yahlungwa namanje basakhishwa abantu emzini wasebuhleni basakhishwa bekhona basabona umuntu yayaphuma isiyalena noThixo wayalena utatazela wayalena basabamkanga sebethi behamba naye wathola inkosi uNkulunkulu wase-Afrika uthi sokuphethela lena basiyahamba naye yasikhuluma indoda engasekho lapha ekhaya yathi this is a wrong person. Selethi insizwa zayisephethe ibhabeni kubathe baba keep the distance enkosini inkosi le manje lande umizulu sambona noThixo. Ngiyakhumbula abashumayeli emkhokheli wenkosi buya ngaphakathi egumbini wathamba indoda ayisekho le ndoda yayeba ngumjiko wevangeli ube lapho kuyona ehlombe yathi hayi masijabule sithambangelo wenkosi usefikile uNkulunkulu emhlabeni sesijabule wathi hawu bafana nisayizingane usazokhuluma bafana sathi hawu baba
iqedile iqadi wabafikela ngamakhosi anamandla wakufakushole ayila wakufakushole ezulwini ngashiwo la wabafikela ngamakhosi anamandla yabe inkosi yakwakade yafikela umngwele yafika ikwabe yafikela umngwele wahlala uThixo emhlabeni ilothixo opha abantu izinto ilothixo wonyanga ezulu ilothixo wabamkhulu ilothixo wenkosi ilanga ilothixo wabathixo nabakhosana uhleli nabantu emhlabeni noma ngiyakukhumbula abashumali benkosi umama wakithi engabathela abantwana inyanga isu-7 eGalekithi wafika kuye uma ihotshete ekuseni bekosebenza uthi ngambona uthi wayesethi 1-2 wathi hawu mkwangeli abeke bafuna ukubika uthi asemkhumbula uthi anginabo abantwana wazungu uthi wathi phathu ayikho imali uthi kumama womunye womnguni uthi mamnguni uphethe emalini labo uthi wakhipha 10 wasebuye wasekunyakuye ulangafika phambi kwakhe eguga ethi baba nginenkinga angibathole abantwana nenyanga u7 wathi hawu ubuhlelephi mntanami kanti uhleliphi mntanami sikhathi esingaka wathi hawu mntanami usulate uthi bhuti ngakhala shondala mama wakithi bashophe uthi ngakhala bhuti phambi kwakhe wathi baba ngishiya ngiyethizwa ngubani uthi wasengibheka wathi hayi ngizokulela ngenyembe singakhali wathi hawu mntanami ngakho sangolosihlanu uzongenisa batha ngakho kufaka inzalo kuwe sokuzodola ushebe khona kanjani kodwa wathi hawu mntanami ungakhali ngakho kufaka inzalo kuwe mhla ngikwenza uthi ngangibhizi ngilungisela isabatha ubhizi ezulwini ngakho kufaka inzalo kuwe wathi ungakhali sengiyifaka manje uthoba ngaphezulu lapha izandla waqinisa wathi ukhuluma yedwa wasula ndaweni lapha obaba wathi khuluma ngathimo uthi labamba lathi isisanda lathi lapho umkakhe orufu eqalaza lathi lasenifakile mntanami inzalo bayifakona ababili ozoba ngamawele ngiyophelisa ushembe ukuthi aziwe ezweni lakini bakhona abashibayo bakhona baphila konje sengihlala phansi bashibayo konje sengihlala phansi siyathandana lo Thixo uthando siyathandana yini kodwa Thixo bengakufuna abantu abangazwani ngiye ngahlala lapha eGoli ngayezweni lakithi kufona umntwana muhle umuntu ukuthi bayibone ukuthi kukhona ngithinte khona kabi mhlawumbe owakwethu owabona ngiyena wasekhaya ngilapha eSandanezwe nabakwethu mangothi ngingatheli khona ngisondele kuwe noma wahamba uthi umbona kaZungu usuwazehlisa mina ngiwenile enyazini noma wafika uthi usuwazehlisa yena ngimkhulu akushela utholoko mina sengiwenile enyazini lwezulu uzosaba ukuthi wena bazothi usuwazehlisa usayiwethuleni kusasa usayiwethuleni kusasa usayiwethuleni yazi ngane zilo lapha usayiwethuleni kusasa baba bethu etuleboda abasekho siyazwana yithi lapha kithi kwaZungu obaba balamani baba bozale bemyelo omdala alanye ubaba phakathi ubaba omncane
labo baba ubathathu wasuka ubaba wabo phakathi wathatha umuthi wawudlisa ubaba omzalayo wahamba emhlabeni. Sazi ukuthi ubaba uhambe ngesandla somne wabo, sahlala naye sathi uzoba bangaduki endleleni yakhe, asinabi nankinga ney'ngane zikababa phakathi, ahlale nazo ukuze ubaba wethu angaduki bafowethu nangokugcina kwethu. Kodwa bafowethu bangilalela ngathi ngimdala. Bafowethu ngiyazi nolaka ihlala bona bafowethu isana umoya ukuze ubaba wethu angaduki kusasa. Ingakhuluma ngisho wafika ugogo intombi yabanje wafaka ulaka kuyafiwa wangena ukugabugaba wathi senemulela umkhonyana samqoqa gogo ehlisa umoya uduka ubaba. Siyathandana nje sazi uNkulunkulu othando uJehova ngokosazana. Siyathandana yingoba siyathandana angehlaba sibe ishumi ngeke ngibone mina ngiyonto okudla usazoba into okudlala phezu kwempethu. Manje ngoba usaphila usayilula usafaka iphefumulo usibuza ukuthi unuka kamnandi amakha amahle usayithuleni izokudla impethu ungavuki uhlophi kusasa. Sathela naye samqala ugogo wahlala wakuhle wahamba ubaba wakhuluma umndeni akekho nje umlawuzi babani wathutha ubaba wahamba ethele phakathi wabuya esekhula engenalutho samqoqa baba ngobani ubaba wethu uzala bani thina samqoqa ubaba wethu sahlala naye wathi ukudla ambulala wabathi unabobo ambulala uwasekho umuzi wakhe sathi baba lo sakanwa sambathisa sathi baba lo ukuthi baba wahamba ngaye waziwa kodwa usala thina. Oh baba athi behleli athi mashezi esho mama ngikhumbula ubhuti athi mama hayi bhuti wahle athi ngikhumbula ubhuti ngikhumbula ubhuti ithi ngane yakhe hayi baba khuluma ukuthi wathini kimi ngoba umkhulu hayi kahle bona baba uyakhula wafowethu ukuthanda ushambe kunale ekhaya awukala Sandanezwe singasasibili Sandanezwe ekhaya unjani ekhaya ngishakhaya uyasiza ngani kuba lapha singazwani uhleli ingoma zofo uzidle ushise impepho uzikhulume uyiNazaretha njengoba mshana impepho nje ngiyacela ngiyabasa ngabafuni umfowethu singazwani naye angasondela umfowethu kunenkinga la kunenkinga umfowethu amezila wathi bright baba wahlabi wahlabi sebright sekwenze sithi bright na sithi bright usale khulu umntafu uhlabe sabasine sithi nyama usale plastic segold fiber printing sidle kanti indaba isele kufa sakwenza wethu wahamba baba wagula asenalutho wahamba emhlabeni samqoqa baba ongathi yithi baba wethu engasenayo umuzi wakhe samqoqa ubaba wethu samngcwaba wahamba emhlabeni ithi ngeke ngifuna umlindelo uthi ngicela ukuvula baba ufuna ukuthini ithi hayi ngifuna ukuvula baba omkhulu akekho ubaba wasitshela thi sasazi
Kodwa sifunanga ukuthi hambani lapha ekhaya. Hambani simfuma bonwabulani baba. Sahlala nabo. Saxoxana. Yakhuluma ngani sidolisa izungu. Yathi ubaba omkhulu, ukhumbula ubaba uyakuwe namhlanje nikhulume ngoba asikwazi ngakufuni ngobani. Namhlanje kunjenje ubaba wabulala omkhulu. Yathi hawu. Singase ngisuku. Ungibabaze zabantu kusele zakho. Phumela lapho ukhuluma ukuthi kanjani nakusele zakho. Ngasenidala nababazi kakhulu. Ngizomdusa ubaba. Ngisho ubaba phakathi. Owabulala abantu baba wabo. Ngizomdusa ubaba. Kulungile siyabonga ntombi shema mkhumbula mthethelele. Ngale sezidambuluko baba bashumayeli. Yalabo baba bobathathu. Sibahlanganise sabahlangane babe munye. Sihlangene bobaba ngokhokheli sizwana zakithi siyacheckana kumnandi. Yebo basalibona ithuna waba umbe wabo kumnandi. Uthiko lisho njalo so. Thandanani nibe munye. Thandanani nibe munye. Lisho njalo uthiko. Sithandane. Sibone sobani. Akona amaqembu. Ngafika lapho izolo ngingedwa ngathola isixuku. Ngafika ngihlala ngedwa khona. Ngithandaza ngedwa. Ngathola isixuku siyavuma manje. Ngike ngafika ngathola isixuku. Nithile ngane buti ngicela wehle uzolungisa indaba yethu. Ngaba kule muzi. Nithile ngane mina angumfuni lo eSandanezwe. Angimfuni mina lo. Lona bakuthenge seThekwini. Bathatha ukubadela indlami benza ukuthi ngathi ningibize egoli. Ngiyazilungisa lento. Ngakho ke ngeke ukuthi ngidale ngaphela. Sayinenga lengane intombi, ngayinenga yazavuma. Bakhipha into yobazwana. Kuthe kulo sithathu yafona, yathi webhuti, yathi yazi ukuthi benginekembe nomsebenzi. Yathi namhlanje ngiyakhetha ukuthi bangifona kodwa ngize kuzoza amasifi. Ngikhetha labantu engibheka khona, bengihlele eThekwini, ngingaqashwa. Kanti ukuthi baphi kodwa inhliziyo yami. Kwesho abathakathi wena. Kanti ngikuwe. Uzoshonya abantu abantu abafuni unento wena nje ulegazela emnyama nenyanga yasho ayihela ngalefuni imali yakho ikikuwe akhona uJokuwe inhliziyo uyazi bashumayeli mkhokheli wenkosi uyazi athi umama wakithi hayi manzini wena udla kalulu chef mina ungangona manje ngizokutshela manje sengiphumile futhi kuwe mama mbile ngizofika ngithi ukudla kwakho ngidlule kudala angina inhliziyo baba ngqi hawu baba ngqi ngisegodwa usibathethelela abasonayo njengoba sibathethele uyabona amaphepha ehlabele lesilesi uzonda umuntu siyeka usibeke ekhaya manje ushiye manje ekhaya usibeke sengishiye usibeke ekhaya umsebenzisi manje sidlala siyakudusa usokulahla usulokugcina ungamfiseli okubi umakhelwane wakho kodwa umfiseli kodwa sifunda uzokuqisa usifunde wena uzibophe wena ufundani eSandanezwe yile fesa eSandanezwe kuthiwa ubaba umkhabelo uhlulwa ibandla kanti impethe uwe kuthi umkhokheli uhlulwa amakhosikazi kanti impethe ifike nawe ingena phakathi asizungeza bathola ehlulekise leziphakathi ba ahluleki inkinga lwempethu uzondi hlala kuwe sibasa abantu abazondayo sihlala kuwe ulapha nje khona umuzo ongawungeni vele pho uzofunana ulapha nje vele kwekuyasho ushaya ingane ziyamlamusa mina ngathi angifuna abantu ngenamlamusa azakulele noma uhambe faka umakhe esogweni baba ngiyazizwa lezi zinto zale mina ngazo zenze njani ufunane la yini ifuna eSandanezwe ufunane eSandanezwe ufunane eSandanezwe phuma hlubuka ukutshwa ukukhabanga abangenisa bafuna wewe wedwa nje ngoba unempethu wena noma uyintombi noma umama noma uyinsizwa unempethu ngangiphathi uma kuthi umdodo unezondo ngivele ngisabe shembe sengiyehla mshumelo sengiyehla kusasebhona ngivele ngisabe ngoba inhliziyo yomuntu imphikise lapha ekhona la eSandanezwe imphikise yaphikisa umama omkhulunya ngazo ukuthi abafana shaya insimbi sagola zathi kuhlale kuphuma insimbi ngoba wakudliwa kamnandi insimbi sagola ukuphuma insimbi wakudliwa impela
wawufika ungayi kuseni ensimbini umkhulu aveke nasaba lenhlanhla enkulu shebe faka amabhijama inhlanhla leyo shebe nje vela faka umjimbo egqokele nje kuyinhlanhla lokho sayibona ifika ikhethi imela nje iziko sagcebe zoshawa lapha abasiphe sibhekile so indaba sapho sikhali induku sikhiphe ngaphandle ntamba abasobe sithi mbo angawakhiphi futhi kanti ufaka udobo uyasimema ngasaphakisela ngophuma kuniso bangasida kube mnandi ntambama sokelele sidlile siphinde kungekho afike singawadli kanti kuyasidoba angiphathi umgcojo makuthi unenzondo ngaye ngako umngcwabo wangena ucingo siyacela zungu siphathele uhlelo lomngcwabo ucela umama walapha ekhaya kufonela abantwana bakulumuzi ubaba uthe ngena lapha ekhaya ntambama nje bamhlaba ngesibhamu wathwele egcekeni waqondana ukuthi kunomntwana wezwe lakithi oyogana kade washo esuke eparadise ngophatha uhlela lomshado ngizokwenza kanjani ngase nongohlobana kanje ngizobe emlindelweni kulomuzi ngibe lapha emngcwabeni mina yakuma ngibele ngize khona kuhle inyama ihlupheke ukuze bakukhumbula khona ekhaya la usade kodwa sestop izokhala insiphi kuyi kuhle inyama ihlupheke siyafika kuseni umshomo lemazwe lakithi singene kuseni singalali ufike ube konke esabathi ntambama uthoke endawo lokuthi siyakhona ekuseni khona siyagijima kodwa kuthi lokho kana ntombaleni bakhe ngoba uya-understand manje kube omunye nje ukuthi yabona noshembana wenu ushemi mina sengirayithi ngaye hayi angike ngathandi wena akathandi ushemba uthanda wena wedwa ulapha nje usebasa isitofu ekhaya wena uthanda wena athanda ushemba mina ngathanda ushemba wena manje leziya nalena ntuba nalezi ehlela phoma bethu bayazi ukuthi understand nami khuleka lenkolo ngafika abashumayeli ngabamba la ngase ngifike emlindelo ngase ngixolisa bakhala ngaxolisa uthe umphathi lenkonzo wasumhlambululi kanti umhlambululi akazonana lesizwe hambile umhlambululi osigezayo lefa sevuma kuye kodwa akazonanga lomuntu kodwa bese kwathi sevuma sovuma kanjani mkhokheli ezwanda umuntu ekhaya unomuzi athi awungeni phatha sovuma kanjani uye wasibakhona imvumo lapha wathi hayi nobambeni isibani bona wahamba baqala umshumo nomuntu omhlambululi wasuka umhlambululi wahamba kulensizwa la umhlambululi ithe wayifika wayiqotha umhlambululi wena ngifuna umzila wohamba la nasiyahamba kanti ziyashoda into uzohamba kulensizwa yahamba emhlabeni uma ihambile wafika umhlambululi uma efika ke usefuna ukumgeza kanjani hayi kanjani yaba siphathi babumkhabela nenkonzo esayiphethe wasekala wasemhlanjululwe sajophe kwakho njengoba ezekhunje kuwe yankosi usuqondile nekanda isingasekho awujamathelwa sasa wena semhlanjululwe kwankosi angisamdingi futhi sizosaphe kwethu msho kusasa sizosaphe kwethu nokuthi wahlala inkomo soyidla ile mbuzi esale ngesidle inkomo soyidla sithi bafowethu siyabonga inama msakathi bafowethu siboye kakhulu bafowethu hey kanti sisuthi nyahamba usazaba nenkingi ubaba wakhe endleleni angithi akatshela ke manje unenkani angithi unenkani ke manje nomndeni uyasondela kuwe uhlehlisa kodwa bethu ngomhlophe kusho ukuthi uyapretenda manje wathi bakhetha ubaba lapha umhlambululi wasebanezwi wanangalizwi nje ethi lesizwa bangcwele wasebamba yeke wambandaza aketha umbandaza wathi uqupha wathi bayaphansi basebegijima obaba basebethi bambamba wasethi wayenza kanani waqonda thwi same time wathula
lutho inkinga ingane inhlambuluko isazobamba inhlambuluko Yeah. isazobamba inhlambuluko wabona waye kwamanje uthokoza khona wazoyina insizwa athi mina awusethu ngevike landela kwanza ukuthi mhlambuluke lena yenhlambuluko lokho losenawo kimi Nkosi yasePhakameni ukhumbule shembe ngcina nenze uzogcina Nkosi ukhumbule Nkosi usinikuzwile amen Yeah. Holy